Da, baš ima svoj svijet, ono. Je to neki lijepi svijet? Da. Jako dobra. I jako je dobro za prijateljicu. Vesela, nasmijana. Volimo je zato kada nama treba pomoć i ona nam isto pomaže. Voli dosta nas sve, kao što mi volimo nju i volimo si pomagati. A Dinka, jel ti voliš matematiku? Da. Jel? Ona sve sate voli. Sve satove voliš? Da. Uvijek je raspoložena za sve satove. Što želiš biti kad budeš velika curica? Medical. Želiš biti medicinska sestra? Doktorica? Ili doktorica, što želiš biti? Heroj. Heroj. Evo, medalja za superheroja koji zaustavlja svađu. Piše tu dolje, posjeduje moć mirotvorstva. Bravo, jedno pljesak. Zašto si dobila medalju? Zato je heroj. Zato što si heroj. A kakav si ti heroj, da mi reci? Miritelj. Miritelj si. Kako biste vi riješili ovu svađu? Ja sam sjedila s njom u klupi i pomagala joj oko zadaće i to sve. Još uvijek joj pomažem, igram se sa njom i Sarom u parku. A kako joj pomažeš? Pa oko zadaće i kad treba nešto napisati. Ako ne mre samo noći, kad nema sinteticu, ne pomogne ne zdola torbu i jakne. Baka mama. Zato da se sviđa mikrofon. Da. Ja imam kuće. Imaš kod kuće mikrofon? La 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 la. Pitali smo se hoćemo li uspjeti ispuniti sva očekivanja, hoćemo li se moći dovoljno posvetiti i Dinki u isto vrijeme, a onda i ostalim učenicima u razredu. I zapravo jesmo li kompetentni za takav rad. I onda je došla nastavna godina, s njom naša Dinka koja je svojom osobnošću zapravo jako lijepo utječe na sve nas i oplemenjuje nas. Polazimo od onog što je zajedničko svoj djeci, a to je da su dobri, razigrani, željni znanja i otkrivanja novih spoznaja. Dala sam do znanja da nemam iskustva, ali da ne vidim neki veliki problem u tome i da idemo korak po korak. Jer ono što mi želimo, isto kao ja, kao i sve ostale majke, djeca s Down sindromom, naprosto da jednog dana ta djeca naša imaju neki kruh u ruci. Dinka već smašta šta će biti, pa bi bila jedan dan i doktorica i teta u vrtiću i tako. Potpuno isto kao što je druga dječica u toj dobi maštaju. Ja znam da ona neće fakultet završiti, ali da ima neki posao koji voli. I zašto ne bi mi stvorili i njihove snove?